Bueno, ladies and gentlemen, kipaborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, Asukimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas itisigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaisuna. Dawanan nung labida tayo anay Kapitan Enteng. Dayto ya balay tinaturong mi. Balay mo apo nga amumi. Dayto ngatan tay pakagulpian me. Tinawad-wad nga aginaldumi. Aginaldo. Alamanang mangbusbus kayo. Oray na sensilyaw, no sa nga sakaw. Oray na may maysa, na papel di bangkaw. Narito yang. Alamari, mangbusbus kayo. Akan kanta kamat dito'y paraangan may. Apay. Agkaruli nga ron maray, dayto ya balay, day na turong mi. Balay yu apaw nga amumi. Dayto ngatan, tay pakagulpian me. Tinawad-wad nga aginaldumi. Aginaldo. Ala apaw nang bus-bus kayo. Aguray ka. Ikan ka man langan. Oh, adto'y tisa nga 10 pisos, mare. Ha? Day talaan? Day tala nga rod ti barya. Nayunam. Awanan. Day tala ang ti barya. Anya matay. Nayunam Pasko nga raw. Awan nga rudan. 1,000 anabukal ti kwartak dito. Ada magayam dakdakkel ngam day ta sa nga pulaw. 1,000 nga rod. Day talatan Anya, itagkukan ka ti 1,000. Pasko nga raw. Ay, saan mabalin mare? Igatang ko iti bagas mekan ni Enteng. Nakaimimot kamutan. Anya? Ang Pasko ay sumapit. Tayo ay mangagsiyawi ng magagandang himig dahil sa Diyos ay pag-ibig. Ay namare, sumardang ka man. Agkan-kanta na itaradyaw. Sagid na namay, awanan, marangrang tilapayag kon. Umayak nga ron agkarulay maray. Wen amok, tanda pa'y magbasit abagmaw, dahi ta siguro ti pangikikam iti nakarulingam. Una, alang nga rudan, mangted kan iti pamaskwam marikwanang, taado pa iti babalay apapana. Sige maray. Adto iti duwagaso. Duwagasot-laan? Anya ka mutan? Nayuna mutan Sige, nayunak pa iti sang agasaw. Tap nagbalin na 300. Anya, day talaan. Anya ka mutan maray. Nayunam uray tapas ko Day talaang ti maited ko. Pagyamanam lang nga natanda. Ay, yak awatan day tano di mo nayunan. Naa. Alan amaray. Anayimon alimagasaw. Total Pasko man. Sige man langan. Total Pasko amang agpaisaw. Mala, mabitlaan. Ay kang kaiti 500. Kasta ati kumaray. Ang amaw ni Maribanang. 10 pisos lang tinted na.
Idinto taadamot kwartana. Ay na mare, saan na pinilitan dayta? Depende iti kayat da nga itid Unangam sa nga 10 pisos laang. Ha? Dilagbain amang tad iti kasday. Imbag kumaano sa nga gasot ta isaw. Kasi ti kinunak, mare, saan a pinilitan ti mangtad? No adaytad mo na sayaat. Ngam no naira na mga awan di pasensya, itintulangan sa bali agundaway kasjay. Malangaro din. Mutuyin tay itad mo kanya kalimagasaw. Takadupay ababalay ti papana. Kanayon latta ti panagpatukar mo iti Christmas song marikwanang. Ay, wan mari banang, ta, kas lang amin naragragsak no kasta. Sa bagay, uray je balay may, inal daw mo ti panagpatukar ko iti Christmas song. Kasta ti mayat mare, naragragsak mo laag. Katuan Ay, wan gayam. May nagkaroling ni Marituyang dito ayan ba? Wan maray. Ay, awan babain tayo di Marituyang. Agasam, pilitan na kamangtad iti sangaribaw. Na, nagdakkulan ngay. Itad kukit di kan kuanan ti sangaribaw. Ay saan mo tan Igatang ko dayjay iti bagas may. Di nakat kayat nga awatan ti 10 pisos. Oray siyak mare. Imay ditoy. Kat ikakiti talugasot. Hanggang di na kayat. Tay kano yelo ti kaya na. Nagpuskol at talaga ti rupa na. Agasam nga itapilitan na kabay. Ang minikaklata. Ay, takunaksa na balay tapas kwamat. Agam siyak, anyaga po nga itad ko tay kakaisuna asang aribo. Isungarod ti kunak kang kwa na maray. Asa na pinilitan ti mangtad. No adda di nasayaat, ngam naawan ako pasensya. Nagadua sa una, itinyawat ko tay 10 pisos. Nala, bye-bye amlatan. Saan mo natutupan? Tanarigat ti makiap apa maray. Nang runa tapas kwa. Na, nagadumat ang tabilbilangam tuyang. Ay! Na, Wan ba daw nga may napanak nagkaroling. Kat siyempre, gaputa Paskwa, saglilimagasot tintinda. oh, talaga? Saglilimagasot tintada? Wan, iso anak ka urnungak mita. Oh, kasladyak mamatay amang tada iti kasta. Agasam nga iti limagasaot. Ni ba nang banangan laang mat ka tinangtad iti 10 pisos? Ha? Wan, takasanaw, imot-mat nga bain. Saan nga imot ni Maribanang? Tuyang. Talaga siguro nga 1 kwarta na ita Oho, adda nga rod sa nga ribo na, di dayjay kumatiintad na. Wano saan impabarya na kumaa, taintad na kanyak tay 5 out. Anya? Ay, nagalas kan tuyang. Pasko nga raw, iso asaan da kumaan na imaw. Ay, tuyang ka talaga. Ang mga nuan yaman daytan diskartim Di ka mangibabain. Ay nabadong, di kagdanag. Awan parikaw, iti kastengar aramide. Iso nga inton bigat, mapanak manan ag Caroline. Hustaon, di kan rumwar. Tulungan na kide ije bangkag. Oho, inak ag Caroline. Ado ti kwartak dita. No kayat mo akit duatang ag Caroline. Ay! Jak kayat. Heh, jak lakayat no si kati kadwa. Inak man lang ang nagbangkag. Maray! Merry Christmas! Ay na, nakasapsapa. Nga magpatpatukar kan iti Christmas song Wana ka ba dong? Ang papanang kaday tadabag mau. Ay, ije bangkag kaw, Maray. Umayak gumatang iti sardina sa balon kaw. Tadinak mat inlutuan ni Tuyang. Nay, apay ngay? Parbangon iti rimwar, Maray. Mapan kanog Caroline. Anya? De talat kukuenan. Di pa agluto iti balon kaw. Ay, una yan. Iso abangtid ka iti sardina sa basyet. Ta balunag, Maray. Nala, ikang kanitidwa ka ba dong? Ha? Kaasi ka mat.
Amo kasan nga umanay day tamay sala nga basita sardinas asidaan. Ay na! Agyaman na kamaray. Ay na, naimbag ka pa eh. Taamom apanunutin day ta. Ngam ni tuyang kaw. Ha? Awan samot panunot na. Anya nga rod ngay. Mala, mabidlaan day kang kaitidua a sardinas. Kapitan, si kagayam day tamasabat ka. Merry Christmas! Kastamot kun ka, Maray. Merry Christmas, mate. Fall on your name. Agure ka man, agkanta ka Oh, man din. hear the angel voices. Agkaruli nga ang arudkan ka, Kapitan. Amok ang alamon ti honorarium mo. Mabit lang atay kang ka 50 pesos. Dito. Na, ayan na ngay tay honorarium mo, Kapitan. Ada dito ibag ko. Ay, nayunam nga ron day ta itid mo kanya ka. Na- 50 pesos laan. Dito lati maitid ko. Na, nagimot kamutan, Kapitan. Diyak mabalin ako 20 honorarium ko. Tada na kaisang ratan naman. Nagpadaan nyo lakin ni Maribana nga imaw. Ay, pasensya kan. Naira na 50 pesos di maitid ko kan kawin. Sigay, utang mo nga ron tinayon na ah. Da. Mano tinayon na. Sigay, uray talo gasot langan, Kapitan. Na. Inakto singiran ije balayo ah. Ay, saanin? No di mo awatin ti 50 pesos sa lang. Sige, inakon. Ay, nagpadaan nyo at talaga kin ni Maribana nga imaw. Imaw! Alan ikanak itilimagasaw lakay samay. Nayunam day ta sa nga gasot ayaw awat mau. Sukatam itilimagasaw. Anya! Total Paskwa mag. Hay, Iso nga anayumon alimagasaw. Dahito'y laing sa nga gasot titid ko. Tagumatangak pa'y nga miniti abasto, mi kada ti apok. Alakit dain. Total adamot ijay abroad tay inaken amadagiti apam. Iso anayunamon. Ay, inayan ito. Dahi tala ti maitid ko. No di mo awat, hindi saan laing. Anya kamutan. Di abroad ti anaken manugang mau. Ngam na kaimimot ka. Apay nga kastamit tinte sa om. Nayunam nga min aday ta sa nga gasaw. Anayum alimagasaw. Naglalay nga mon ngay. Apay, asino kaya nga ikakiti 500? San ka mat nga asawa? San ka matakap kapin ano? Umay kalag daw-dawat iti kwarta? Iso nga awatem no anya titid ko. No di mo kahit akit pumanaw kan diti paraangak. Ha? Nagpuskol mit ti ropa mon. Ah, Kahit mo ka diti perakit ta ropa. ha? Engkan ko nak ne. Ay, awan kiti babain mo. Alan abadaw! Ay. Ing katapisan da di alakay tagong kunana! Anya? Isakit nakbat abadaw! Anya ko matibasol nila kay Saming ay. Awan mo't makita ka basol na. Ta si kamat tinaglawag ang nagpuskol ti rupa na. No di ka mapaan! Saklaangan timang tapis kan kuna! Ay. Mabalin ka da ito yang. Aglimpiw ka mo't Uray itala nga Paskwa. Nabainanak nga raw itimbaga nila kay Samay! No nabainan ka, di gonggonam ta nagpuskol at talaga ti rupam. Ha? Na, Adanto aldaw da di alakay! Pabainak tumag! sumarteng ka tuyang. Ta saan nga umno tar aramidam? Pilitam kita hindi tao amang tadkan ka iti limagasaot. Katuan na! No nga'y tempay-pay suna, di jakpa! Manipot ita, saan kan arumwara mga ruleng? Mangibabain ka! Nay, si kamot day tamasabat ko marituyang. Papanam, ingka manan agkikil iti pamaskwam. Anya nga agkikila sa sawam? Saan kit din? Ay aglisi ka man itidalan ka? Ay kat magnakalatta Nagwayamot tidalan. Agoray ka man. Apay akasuron na. Saan ka akasuron? Apay nga raw asabalay ti panagdildilam. Pudnomot nga minti imbagak. Pilitem dagiti tattao amang tedken ka iti limagasot. Anya ko matibibiyang mo. Awan mo't kit day. Sige, inakod. Ha! Nagadaw ang masabat ka
daw ngam si kapay laang imaw. Anya ti kunam. Pudno mat ni imot ka. Da kayo nga agasawa. Marituyang jaksa mo tin makapagtepel katutupan kan. Sigay! Isporta no day tati kayat na. Ha! Aw anya, ginabaw, wano pinungaw. Ay, inak manlangan. Di ka kayat atutupan. Jak kayat amadadaol ti aldaw ko. Ha! Imot! 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 Anya, pakurangam day ta inted ko at duagasot. Wala tabak ng kamay. Nagado ti kwartam, ngam duagasot laan titid ma. Ado nga minti umay ang makipaskwa dito balay. So, syempre, bing-bingayak Di uray kumamat lima gasot titid mo kanyak Pasensya kan. Gamday tala ti maited ko kan ka. Di ka katagyaman, tada. Imot ka kit di Bak nang kalangarudan ngam nakaimimot ka pay. Andoy! Andoy! Apay, madam! Ibulos mo dagiti nagdadakkel nga aso. Tasik babanda da iti awan babay na tao. Madam, ay, salamat, ma'am. ay saan? Ay sos! Ay saan? Ay indakaw! Ay indakaw! Indakaw! Manon nga aldaw asan ka adapan nagkaruling Itaman pay. Yak kayaten ti agkaruling ba daw? Tapay? Kasanaw kat pasik babdak mo't itinagdadakkel nga asaw? Amuklatan ti makagapaw. Wan ba daw sana kun amapan agkaruling? Nasayahat may. Tadi ka mangibabain. Agyaman ka lahangain. Tadi da impay pa iso ti kunada pasikbab da ka iti asaw. Sa nagdadakkel ti aso ni Dunya Buday. Agnakam ka ngaminain, tuyang. Paimpisem ngamin ti ropam. Tasikamot la ti kababain. Sure maribanang ngamain inapakaidi ijay dalan. Nakaamiri sa kaun. Ay, nasaya at matnukas ta, mare. Ay, manipod ita saan akong nga agkaruling. Saan adakas ti agkaruling, marituyang. Basta saan mo apilitan dagiti karulingam nga ikanda ka iti limagasot. No anya la ti itedda, ta isulakat nga rod ti adda. Di pagyaman naman. Wan maray. Ala, pistan, marituyang. Kat ilibre kayo iti merienda. Sige, marikwanang. Mangirwar ka iti merienda. Taag merienda tayo. Bayadak. Ay nasaanan, Maray. Syaklatan ti makamaw. Ilibre kayo latan. Basta agkakapya tayo kumalata nang runa ta Christmas. Wan kumarik ita. Suri saanan amaulay ti kinapuskul ti rupak. Agbalbaliwakaun. Promise. Ay, nanatoyang. Nasayaat mo't no agbalbaliw kan ako nam. Tasikamat lang tinakababain, no di ka agbalbalin. Ala sigay, diton tinagibusan ti may sapay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kamay iting kay panagdangag.